Na pregled debelog crijeva potrebno otići onda kad prvo svako ko primeti krv u stolici. Treba se obratiti lekaru i onda će se odrediti da li i odakle postoji sumnja da postoji ta pojava krvi u stolici. Pregled debelog crijeva zapravo se naziva kolonoskopija i to je najbolji pregled za debelo crijevo. To je jedna endoskopska metoda, naravno putem kamere, uopšte poznata u narodu, koja ne samo što u tom momentu nama kaže vrstu eventualno oboljenja ili neoboljenja, nego faktički predstavlja i vid prevencije. U kakvom smislu? U takvom smislu da ukoliko se napravi ta vrsta pregleda i ne ustanove se nikakve polipozne, znači benigni izraštaji, smatra se da je minimum 5 do 8 godina pacijent miran da ne razmišlja o tom delu tela. Svi uglavnom se plaše od nekih karcinoma, odnosno rak debelog crijeva. Znači, prvo kad treba osoba da se javi lekaru i to je pojava krvi u stolici. Osobe koje su imale nekog u familiji koji je bolovao od karcinoma debelog crijeva, smatra se da treba da odu na tu vrstu pregleda ukoliko neko od roditelja oboleo i koliko je godina imao tada kada je oboleo roditelj, oduzmemo 10 godina i to je broj godina osoba kada bi se trebalo javiti na pregled debelog crijeva. Recimo, ako je otac oboleo u 65. znači minimum u 55. potomstvo mora da napravi tu vrstu pregleda. Naravno, ne radi se samo pregled zbog sumnje na rak debelog crijeva, pregledi se radi zbog sumnje kod nekih upalnih bolesti crijeva, zatim kod postojanja i nekih drugih bolesti koje mogu da dovedu do pojave krvi u stolici. Neka prevencija postoji, već u Evropi se radi i kod nas se zagovara i sve više, da kažem, se isprovodi više manje. To je testiranje osoba starih od 50 godina na okultno krvarenje u stolici. Znači, nemaju tegobe, stolica je normalna, oni ne vide krv u stolici, sve je najnormalnije, ali jednom godišnje, posle 50 godine, svaka osoba bi trebala da da stolicu na pregled na okultno krvarenje. To znači da je nevidljivo krvarenje u pitanju ako je test pozitivan. Ima tu nekoliko testova, postoji neki hemokult test, postoji i Adler-Weber i nekoliko različitih testova. Ti testovi zahtevaju neku pripremu, ali nije ništa ozbiljno, vrlo lako može da se ustanovi. Ukoliko postoji ta analiza, a ukoliko je pozitivna, znači potrebno je uraditi tu vrstu pregleda debelog crijeva koja se zove kolonoskopija. Smatra se da od svih tih testiranih ljudi koji nisu imali nikakve tegobe, negde 8% od svih njih ima pozitivan AS. Od tih 8%, posle kolonoskopije, ustanovi se samo 8% od tih 8% da ima neku malignu promenu, odnosno karcinom debelog crijeva, koji je uglavnom u nekoj početnoj fazi.